خلک ما لویدره لهریما کردستانی دگش پیدانا وی ولاتی ده جای خودگرن کارین باش دکن. ادریس حبیب یک جوان کسانه. خلک باجار قامی شروعه. او نزدیکی 10 سالن لهریما کردستانی دمینه. دما بری 10 سالان برای خدابو هولیره کارگاه که چیکرنا دیکورین مالان آوا کربو دیج و دمه و وی کارید که. ادریس بیجه تفی اوکه پنابر هاتبو هریما کردستان جی لینها او خودیه یک جمزنترین کارگاه فلینه لویدره. گوتن اکویش بو گنجین روش آوای کردستان ایه جبوان دخوازه جوان دخوازه بیکار نمینن کار بکن ببن کسین چالاک د جواکه ده جبرکو سرکفتن کده دخوازه حلب چه سعدون اف اصلایف آمده کر ناوی من ادریس حبیبه از خلک قام شلوما او ابو 12 ساله من لکردستانه دست به که من کار مقاولتی کرد سلیمانیه او موادا مش ترکیه دینان مصرفه کی گران بو استفاده مجی کم بو پاش غمک ملی خار انه از معملك دینم افهم موادا الكردستاني شيكم يعني صناعه كردستاني به همون نوعيه خاص صناعه كردستاني به ایروز خدانه به معامله يعني يا هري مزن سر مستوى عراقي يا فوقيا او فلينا استرافول سيشارنا به هنا هناك دبي بديل حجر هناك دبي فوقه هناك دبي استرافول هناك دبي فلينا معامله هري مزن سر مستوى عراقي والله اساسي في شغلي جودتها مواد باقزبونا مواد سرعه انتاجها يعني تشخا قريبه مثلا طلبيه خو زوترين وقت بقهنا مشتري تشتكي تبيش تخي وباقز بنا مواد خشك بنا مواد مواصفات مواد تعاملها خوش بيشي هر تشتيها نها طلبيها السعوديه تليفوننا قمامه هي امريكنا السعوديه وام توزيعت كن كركوك سليماني دوهوك زاخو نجف بصره بغداد حمو شارع عراقي ام توزيعت والله دست بك كاتي وقت زهات ما كردستاني وكيل جأز هاتم بس بي شعبي من نب شعبي لا جوبوني من خميزان هات ما كردستاني من خواست از كاركي باش بكم د كردستاني دا وزبم انسانكي باش د كردستاني دا وشغلك ايجابي بكم ايغو ببينه نزان ايغو فلينا مواصفاتي قلكي باش يعني وكي تخت ليات يعني تقريبا قلكي فرق من قباوي وتخدا نينا بمواصفاتي قلكي بقواتم ابتشتيقون هاوند بينا البرشاوي وبتعبك تعب هات يا مز خوي شافان مشون مزاركو خبتني بجيش تبون مدار زاركو قرا حتى مكاريبو ام فيتشتي افاكن وزحمتي كزحمتي مكشان ونبرح حتياتي والله قالك شاف وخوي شافا قالك مشو حتى مكاريبو ام بين مملكتي افاكن